Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rugende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politique ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ni kwigenekerezo rya 18 mu kakaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza mu gisata kirebana n'umutekano ndetse na politique. Turaza kubabwira ibijyanye na opérationnelle iri kwirategurwa n'igisirikare cy'u Burundi aho batangiye gutegura ibijyanye na reconnaissance profondeur unité de reconnaissance zikaba zamaze kurungikwa mu misozi itandukanye harimo Rurambo n'ahandi hatandukanye. Hamaze iminsi hagaragara ko hari ibirindiro by'izasaramwe ndetse na twirwaneho. Turaza kandi kubabwira ko kuri ubu hari gutegurwa ndetse hashyizweho itegeko ryo gukoresha tactique de harcèlement aho rero bitangazwa ko drone zamaze gutegurwa. Ibiro bikaba bigiye gukorwa mu bizwi nka guerre électronique aho bitangazwa ko ibi bigiye kuba bizatuma habaho ibidasanzwe nyuma y'uko kandi hatangijwe ikizwi nka offensive coordonnée aho ineremades komanda za Fdnb ndetse na fils d'acité RPG na za Murutseri zamaze gutegurwa mu bice bitandukanye by'umwihariko hitwa Rwibuko nkuko abatuye muri ibi bice babiduhamirije. Turabwira ko kandi twirwano yashyizeho position retrenche mu bice bitandukanye. Icyakora Fdnb nayo ikaba yakoresheje Moavre de environnement aho biriko biragenda byibonekeza. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na réunité de Fdnb spéciale en combat en zone montagne cyangwa se combat en altitude aho rero hari itsinda ridasanzwe ryazanwe mu bice bitandukanye. Turabwira ibiriko birategurwa, tubabwire unité infanteries ndetse n'ibindi bitandukanye bijyanye na nettoyage des zones à peu effet indirect plan mixé ndetse n'ibindi bitandukanye. Turaza kandi kubabwira stratégie de isolement des civils yamaze gutegurwa mu rwego rwo kurokora abasivili bamaze igihe kinini bagirwaho ingaruka n'imirwano ibyatumye abo sécurisation des écoles humanitaires mu bice bitandukanye. Turaza kandi kureberamo ibijyanye n'ibyemejwe n'abayobozi ba Fdnb bemeje ko commandement centralisé igomba gukora mu buryo bwa coordination parfaite entre les unités de terrain. Turebe kandi chaîne de commandement yateguwe. Turaza kandi kureberamo n'ibindi biriko biragenda byibonekeza ngaha mu bisagara bitandukanye. Turaza kubasobanurira mu buryo bwimbitse ibijyanye reconnaissance profonde gukurikirana umwanzi w'imbere y'igitero ibiriko birakorwa tactique de harcèlement gukora ndetse no kubangamira umwanzi no kumutera ubwoba. Turarebera kandi hamwe ibijyanye na Moavre environnement nkuko bijyanye no gufata umwanzi mu mpande zose biriko birategurwa. Turaza kandi kubabwira n'ibijyanye na nettoyage des zones gusesengura agace ugiye kumenya aho umwanzi uherereye nkuko rero biriko biribonekeza mu bikorwa na Fdnb. Turaza kandi kubabwira ibizitabwa muri yombi rya Lieutenant General Frank Ntumba wari ukuri ibikorwa bya gisirikare mu biro bya President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aho kuri ubu yamaze kuvanwa muri Palais de la Nation akaba yamaze kujyanwa mu ibohero. Ni muzi banywanyi turebere hamwe ibiriko biribonekeza ngaha. Reka turamvura amakuru yacu mu buryo buramvuye. Wibuke ufyonde sabone niba ari ubwa mbere dukurikiye maze wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro byibanda cyane ku mutekano politique kubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ni byatangiye mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ku igenekerezo rya 18 mu kakaro 2025 nkuko rero byibonekeza n'amakuru adushyikira bisigura aho ibisasu bikomeye byatangiye kumvikana mu misozi y'Ururambo muri territoire ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Imirwano ikaze yari yatangijwe bivuzwe ko ari ibitero bikomeye byari byagabwe n'izasarambwe ari kwigabo z'Urundi zikaba rero zasubije inyuma ibitero mu buryo budasanzwe. Bivuga ko rero ari uburyo budasanzwe bwakoreshejwe nyuma yuko hari hateguwe uburyo budasanzwe bumenyerewe bukoreshwa mu gisirikare cya Fdnb buzwi nka préparation opérationnelle imbere yo kugaba ibitero. Biravuga ko ingabo za Fdnb na FARDC zakoze reconnaissance profondeur
zimenya zone unité de reconnaissance zohejwe mu misozi y'umurenge ni Rurambo kugira ngo zitange amakuru yahari ibirindiro bizatwirwaneho. ubwo rero bari nabo bicaye bateganya ko bashobora kugaba ibitero, bagiye kubona bona izasarambwe zitangiye korasaho. akaba rero habayo gahunda yiswe planification stratégique conjointe, abasirikare b'impande zombi baciye hamwe bategura uburyo bagomba kuba nabo bahita bagaba igitero mu buryo budasanzwe nyuma y'uko bari barashuwa amasasu bwa mbere, uko amakuru adushyikira ngaha abisigura mu buryo burambuye. nyuma y'uko rero hakozwe planification stratégique conjointe, hakaba hashyizweho itegeko ryo gukoresha tactique de harassement, aho rero bivuga ko indege zitagira abapilote zifatanyije n'abasirikare ba jeune militaire bakoze ibishoboka byose ngo basce intege umwanzi wari ukomeje kuba yategura ibitero. biravuga ko rero hari ibikoresho bya gisirikare bizwi nka guerre électronique bizakoreshejwe mu kwinjira mu mikoranire ya radio zatwirwanaho, ndetse bikaba byamaze kuba bizahungabanya bikomeye uruhande rwabo kuzasarambwe. biravuga ko riri imirwano yatangijwe mu bizwi nka offensive coordonnée ahagana ku isaha ya saa 12 za mu gitondo kugera ku isaha saa 8 zo kuri uyu wa gatanu. elima des commanda za Fdnb zitwaje fils d'asate RPG mortier 92 mm zagabye igitero mu gace ka Rwibuko, aho ahatuye abanyamurenge benshi nk'uko amakuru adushyikira ariko arabisigura mu buryo buramvuye. nkuko rero turiko turabizakira kandi turiko turagenda turonka amakuru ari guturuka mu bice bitandukanye. abaturage baratubwira ko rero kuri ubu ngubu ibintu bitandukanye n'ibyigeze bibaho, aho bivugwa ko rero hahise hakorwa ikizwi nka position retranche muri ibi bice. icyakora ingabo za FDN bizakoresheje mu wavre de environnement, ni ukuvuga uburyo bwo kugota umwanzi bavuye impande zose, bituma abarwanyi batwirwaneho ndetse n'abo muzasarambwe bajya mu rujijo. abaturage baduhaye amakuru batubwiye ko babonye Fdnb iri gukoresha imbunda za pike mu mashini gani yagiye yifashisha irasa ku birindiro by'izasarambwe. hari kandi DSHK 12.7 mm yakoreshejwe mu kurasa ibifaru by'izasarambwe biri kugaragara muri ibi bice. hari kandi lance rocket anti-shell RPG 7 zakoreshejwe cyane n'abakomanda biza Fdnb. bivuga ko rero ibi bikomeje gutuma umwanzi yigira inyuma umunsi ku munsi. biravuga ko rero kandi nyuma ya sahane y'intambara ikomeye twirwaneho yatangiye gusubira inyuma. les unités de Fdnb spécialisées en combat en zone montagne zikaba zakoze akazi katoroshye. aba n'abasirikare ba Fdnb bamenyereye ibijyanye no kurwanira mu misozi miremire, bakaba bahise rero berekeza mu misozi itandukanye. amakuru atugeraho hari ibyitwa foie croisé, uburyo bwo kurasa umwanzi uvuye impande ebyiri zitandukanye. hakoreshejwe kandi grenade de inflammation zakoreshejwe mu gusenya ibirindiro by'izasarambwe mu bice bitandukanye. hari kandi tirade de suppression, uburyo bwo kurasa kenshi hagamijwe guhagarika ubushobozi bwo gusubiza inyuma umwanzi. umwihariko w'uburyo izasarambwe zari zagabye igitero bikaba ari ibintu byatunguye Fdnb kuko bitandukanye cyane byari bisanzwe bikoreshwa muri operasiyo zikomeye za gisirikare ngaha. amakuru ariko aradushyikira arasigura ko Fdnb yemeye ko ari unité infanterie zizasarambwe zari ziri kurwana zifatanyije natwirwaneho bakoreshaga amayeri ya guerrilla, kwihisha, kwiruka, gutera ibisasu noneho bagasubira inyuma. ibi byatumye rero uru rugamba rumara igihe kinini. mu makuru dufite biravuga ko Fdnb yakoze ikizwi nka nettoyage des zones, ni ugusaka ahantu hose nyuma y'imirwano kugira ngo hashyirwe hanze abarwanyi bihishwe cyangwa se babashe gufatwa. hari kandi appui indirect, gukoresha motaise mu kurasa ku ntera ndende ahaba bakeka ko hashobora kuba hihisha umwanzi. hari kandi patrouille mixée hashyizwe mu misozi itandukanye yahitwa Gitabo no mu nkengero za Rurambo nk'uko amakuru adushyikira ngaha abisigura. twirwaneho yagerageje gukoresha abaturage nk'urukuta ibizwi nka blanquer humani, ariko Fdnb ibinyuze muri stratégie de enseignement des civils yitandukanyije n'abarwanyi. ibi bikorwa bya sécurisation des conseils humanitaires bizatumye abaturage barenga 700 bashobora guhunga bagera ahari umutekano. impamvu y'iyi mirwano ndetse bikaba bigaragara ko urugamba rukomeje kugenda rufata intera. amakuru atugera avuga ko abayobozi ba Fdnb bemeje ko bakomanda
commandement centralisé cyakora bakoze neza habaye coordination parfaite entre les unités de terrain hari kandi ingabo zose zikurikije chaîne de commandement ntibyari bisanzwe bikorwa ariko bizakorewe amavugurura nkuko biriko biratugeraho. Biravuga ko abasirikari barenga 30 bakomeretse bikomeye abandi benshi bikaba bivuga ko bahunze ibikoresho byinshi birimo face AK47 munitions radio Motorola ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye ivyasarambwe zabitaye zikiruka bikagarurwa na Fdnb bimwe mu birindiro bikomeye bikaba rero byasenywe nkuko bivugwa byari biherereye ngaha mu Rugezi nkuko amakuru ariko aradusumira bisigura mu butumwa bwatanzwe ndetse bwashyizwe hanze n'umusirikare wari uyoboye izo operation ku ruhande rw'u Burundi watanze amakuru mu rubuga rwa WhatsApp ruhuriramo intwazangabo yagize ati turi hano mu rwego rwo kugarura umutekano umwanzi wese ushaka guhungabanya ituze ry'abaturage tuzamurwanya tudatinya turi kumwe na FARDC nk'abafatanyabikorwa kandi ibikorwa byose biri mu murongo wa diplomasi militeri nkuko yabisiguye. Mu gihe rero bivugwa ko gukoresha ibidasanzwe ari byo bikomeje kugenda bituma FARDC itsinda urugamba. Iyi mirwano yabereye mu Rurambo ikaba igaragaza intambwe ikomeye mu mikorere ya Fdnb ndetse na FARDC aho bigaragara ko ibikomeje kugenda biba kandi bikorwa byose abaturage benshi babigiramo ibibazo. Nubwo rero ikibazo cy'abanyamurenge gikomeje kuba ingorabahizi muri aka gace, ingabo za leta zombi zagaragaje ubushobozi bwo guhangana n'umwanzi wifashishije ubundi buryo bwose bushoboka. Fdnb yakoresheje ubushobozi bwa tactique ndetse n'amayeri ya gisirikare yahaye isomo rikomeye twirwaneho n'izasarambwe. Abaturage barasaba ko amahoro yagaruka burundu bakongera gukomeza akazi kabo nk'uko bizahoze, ariko kugeza ubu bikomeje kugenda byibonekeza ko leta iriteguye, izasarambwe nazo ziriteguye. Ibyo abaturage babona bagashya ubwoba bakavuga ko bagiye guhura n'isanganya rikomeye. Dukomeje n'andi makuru, reka turebere hamwe n'ubundi bindi bijyanye n'ibiko biragenda byibonekeza ngaha. Tubabwire ko kugeza ubu ngubu undi mu generali Lieutenant General Frank Ntumba ukuriye ibikorwa bya gisirikare mu biro bya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yamaze gutabwa muri yombi nkuko amakuru guturuka muri iki gihugu abisigura. Amakuru avuga ko ku munsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya 16 mu Kakaro 2025 aribwo uyu mujenerali yatawe muri yombi mbere yo guhatwa ibibazo n'inama ishinzwe umutekano w'igihugu muri leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Kuko amakuru harabivuga bivuga ko uyu Ntumba cyo kimwe n'abandi basirikare bamaze igihe batabwa muri yombi, we akaba nawe yabakurikiranwe imigambi yo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Gusa andi makuru akavuga ko yabakurikiranwe kunyereza amafaranga atari make. Lieutenant General Frank Ntumba yatawe muri yombi nyuma y'amezi 6 Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aho amakuru yuko afite umugambi wo kumuhirika ku butegetsi. Biro ntaramakuru leta z'Abongereza biheruka gutangaza ko umushoramari ufite ubwenegihugu bwa Israel na Amerika Moti Kahana ari we wabwiye Tshisekedi ko Ntumba ashaka kumuhirika ku butegetsi afatanyije n'abanyayisiraheli ubwo bahuriraga mu nama ya World Economic Forum yabereye i Davos mu Busuwisi mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2025. Hitabwa muri yombi rya Lieutenant General Ntumba ryongereho iry'abandi basirikare bakomeye barimo Lieutenant General Jean-Claude Yavakabe yahoze akuri ibikorwa bya gisirikare mu biro bya Tshisekedi. Uyu niwe Ntumba yasimbuye muri 2023. Hari kandi itabwa muri yombi rya General Christian Chiwesongesha wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Congo. Hari kandi General Major Maurice Nyembo wahoze ari umuyobozi w'ibiro bya Christian Chiwewe, umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS riri ku butegetsi muri leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Augustin Kabuya aheruka kwemeza ko Chiwewe yashakaga kwica Tshisekedi ndetse ubwo yarimo ahatwa ibibazo na CNS yarabyemeye avuga ko ibi bishoboka kandi byarimo biganirwaho, ariko umugambi wamaze gutahurwa. Ibintu ntabwo byoroshye. Dusubiye kwagezweho ku mirongo y'imbere y'urugamba, reka turebe
ibindi biriko biradushyikira, aho rero bivuga ko ibisasu bikomeye bizatangiye kumvikana mu misozi ya Rurambo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Imirwano ikaze rero ikaba imaze kuba yatuma abaturage benshi bava mu byabo mbere yo kugaba igitero. Biravuga ko ingabo za Fdnb ndetse na FARDC bakoze reconnaissance profondeur maze habasha kuba hakoreshwa uburyo buhanitse mu bya gisirikare ibyatanze umusaruro. Amakuru ariko aratugeraho muri aka kagoroba rero kabagaragaza uburyo izasarambwe nazo ziri kwisuganya kugira ngo zongere zitere zigabe igitera ahangaha. Dukomeje rero n'aya makuru, muranyemerera tuganire ku birebana n'ibiganiro cyase amasezerano yasinywe hagati ya leta ya Kongo ndetse n'uruhande rw'u Rwanda. Kuri ubu ngubu rero nk'uko mubizi hakomeje ibiganiro bijyanye na izasarambwe ndetse na leta ya Kongo. Reka turebe rero icyo Nduhungira atangaza ku biganiro mbere ko tuza kubabwira ko leta ya Kongo yahamagaje ambasaderi wa Uganda muri iki gihugu kugira ngo atange ibisobanuro. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Nduhungire yiteye ikibazo uwashinze u Rwanda na Kongo ku rwego rumwe mu biganiro bibiri muri Katari bihuza AFC ndetse na leta iharanira demokarasi ya Kongo. Hari nyuma yuko umunyamakuru Christophe Rudag usanzwe akorera ikinyamakuru cya Africa Arabia ufite icyicaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwe yari yanyujije ku rubuga rwa X, yavuze ko ibiganiro by'idoha ba minisitiri w'umutekano w'u Rwanda n'aba Kongo babyitabiriye nk'indorerezi. Yagize ati leta y'u Rwanda na Kongo mu gihe hakomeje ibiganiro hagati M23 na Kongo, minisitiri w'umutekano wa Katari yahuye mu bihe bitandukanye na bagenzi be uw'u Rwanda n'uwa Kongo. Kuri Kongo ni Jacques Shaban, uw'u Rwanda ni Vincent Biruta, bombi bakaba rero ari indorerezi muri ibi biganiro. Aha niho rero minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ambasaderi Nduhungirehe yahise amubaza icyo kibazo akoresheje X agira ati kuva ryari guverinoma ya Kongo ari indorerezi mu biganiro biri kubera i Doha. Gusa aba minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Vincent Biruta w'u Rwanda ndetse na Jacques Shabani bakiriwe na mugenzi wabo wa Katari Sheikh Mohammed nk'uko minisiteri y'umutekano wo muri Katari yabitangaje. Cyumweru gishize hagati muri icyo nibwo ba minisitiri bageze i Doha mu biganiro bigamije kugarura amahoro mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ni mu gihe rero kugeza ubu ibiganiro biri guhuza impande zombi bigikomeje. Hagati aho ntibyoroshye muri diplomasi mu bubanyi n'amakungu agezweho. Avuga ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo Madame Therese Kwayikwamba Wagner yasabye ambasaderi Alji Farid Karis ibisobanuro ku ifungurwa ry'umupaka wa Bunagana n'indi ibikozwe mu bice bigenzurwa n'izasarambwe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ambasaderi Karis yakaba yarahamagajwe igenekezo rya 17 Mukakaro 2025 nyuma y'ibiherutse kuba guverinoma ya Kongo ifata nk'ibiteye impungenge. Madame Kwayikwamba Wagner yasobanuye ko ambasaderi wa Uganda ko guverinoma ya Kongo yababajwe n'icyemezo cyo gufungura imipaka cyafashwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Umupaka wa Bunagana n'indi huza leta ya Uganda n'ibice bihuza na leta iharanira intwaro rusange ya Kongo kuri ubu biragenzurwa n'izasarambwe. Ikaba yarafunguwe ku igenekerezo rya 10 Mukakaro 2025. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Ken Rugaba Muhozi yatangaje ko abayobozi bose bifuza ko iyi mipaka izakorwaho iperereza kuko nta cyabaye kibuza abaturage gucuruza. Uyu umujyi wa Bunagana wafashwe n'izasarambwe kuva mu kwezi kwa gatandatu muri 2022. Ibikorwa by'ubucuruzi byo ku mupaka waho bikaba byarese bihagarara leta ya Kongo yifuzaga ko imipaka yose ikoze ku bice bigenzurwa n'ihuriro ikomeza gufungwa kugeza igihe bizasubirira mu maboko ya leta. Ariko ku itegeko rikomeye ryatanzwe na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni imipaka yarongeye irafungurwa. Kuri ubu buzima bwarakomeje, ariko abo ku ruhande rwa leta ya Kongo bo siko babyumva ndetse bagaragaza ko ibi byakozwe ari ubugambanyi mu bundi bintu bidaciye mu mucyo. Akaba ari amakuru aba mu gihe
General Muhozi nawe yatangaje amagambo akomeye ku birebana n'igisagara cya Uvira kiri gusatirwa, avuga ko rero mu gihe Uvira satirwa n'imirwano igisirikare cya Uganda cyiteguye kujya gutanga umusada, ariko ntigeze asobanura niba bazarwana ku ruhande rwa leta cyangwa ku ruhande rw'izasarambwe. Ibyo benshi bavuga ko bishobora kuzavamo umwiryane ukomeye hagati ya leta ya Kinshasa ndetse na leta ya Kampala. Ni nuko dusoje. Niba ari ubwa mbere dukurikiye ufyonde sabone wiyongere mu muryango mugari w'abadahwema kubana natwe mu makuru, ibiganiro byibanda kuri politiki, umutekano, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.